clear to le ngai thatu te thole ni chibai le vekule nizan nama inke result soitur om nola chungte chukan thlirin kan ngai thahau anga tin UEFA Champions League in khel tur te ba ka football thuleng te thlirangai thahau na in nei donang o tunrum chu English Premier League lam atangin bultran don ta ila nizana in khel om chuna Bournemouth in point home an lo chuaka an kingpui an mikwal Fulham chu sikhat fain an ne he in khela hen Bournemouth hian goal sat tum som patni an neya Fulham hian goal sat tum som patni nei thungin in khel pumpui thlera ero Fulham lam an chung nung zoka point lo chua konga ero Bournemouth awan nei zoka an tang thung in khel munam taka hian goal kan hmuma khop maya in khel an tran deuh chautin second somnga paruk na leka Anton Semenyo chon Bournemouth tan ma an hruaina goal arun khunga goal moi tak anni hemin nu hian Evan Nilsson mangin Bournemouth lam hian goal khung theina hun thatak mai an nei chun zoma ma se hei ero an mang tangkai talo thung hemin nu ero Fulham lam an hlau khop maya an hun tha nei ero an khoral ta vek thunga Bournemouth lam hian Semenyo wa goal khung mang hian point thum an lo chuak zuita ti hian table tharbera ne na changtim Bournemouth lam hi ne na an chanta ka wang hian khelsom thum pahnia point somli pariat nen pariat na anin suan chawa Fulham lam ero khelsom thum pahnia point somli pariat nen pakwana an chuk thlathung Spanish La Liga lam nizana in khelom chuna lut vele ta ila nizana in khel monam taka Atletico Madrid in point home an lo chuaka an kingpui an mikhwal Real Valladolid chu goal nin an ne he in khela hian in khel pumpui thlera po Atletico Madrid an thazoka point lo chuakonga po achak phu jok an chak ti taila kan soifu berin arinom in khel munom tak maya hen goal kan hmuma khop maya minute somni pakhat naleka mikhwal team Valladolid tan sila chon penalty tangma an hruaina goal arun khunga minute somni parukna Atletico Madrid hian penalty lo chuak vele ngalin Julian Alvarez on penalty hit suilutin an siphor asud vele game borok po atang le goal lu nu rei lo te a hian Atletico Madrid in ma an hruaina goal an khung zui tangala minute somni pasarina Pablo Barriosa siamsak atangin an coach Simone Fapa Gianluigi Simone chun ma an hruaina goal arun khung tange ngeya game borok po tangzui viavin first half a goal dang alu bel zui talawa second half an tran deuh chautin minute somnga parukna Valladolid team tan Javi Sanchez chun an siphur arun sud veleya game borok po nung zui tak anni minute somsari pakhatna penalty kan mule ta Atletico Madrid hian penalty hi hlo chuakin Julian Alvarez on penalty hi gola achantira hein khela penalty achuilo tumhni na nitachi bokin goal thum goal nin ma an hruai zui bok hun tampo aliam ma minute somsari pakwana Atletico Madrid tan Alexander Sørloth chuanin an goal lina arun khung leya an chakna nem nge na anitachi bok ti hian Atletico Madrid hian point hum an hlo chuata ka wang hian point somruk pathum nen pathum na anom zui zela UEFA Champions League an qualify nge arinom to avan doi zo atang Valladolid lam ero table point som paruk nen among bera anom zui ve zel bok Italian Serie A lama poni zana inkhel omchuna Napoli lamin point hum an hlo chuaka table pahni na team hian an kingpui an mikhwal Empoli chu sithum fain an ne inkhel munam taka hian Napoli hian chakphu zokin an khela goal shot po tumsom pasari lai na hin Empoli lam hian target a shot tum khat chau an nei thunga ball possession le in pass dik konga po Napoli achung nung zoka an tang filor lak anne Stadio Diego Armando Maradona Stadium in khel munam tak maya hian atira train Napoli an hlo zoka minute som pariatna an goal ma saber khung tange nge hin Romelu Lukaku siamsak atrain Scott McTominay chuan Napoli tan ma an hruaina goal hi aron khunga hemi nu hian Norzi viangma se goal dang ero alubel zui talo Napoli an chung nung chun zom sela minute somnga parukna Oliveira siamsak atangin Romelu Lukaku chun an goal ni na aron chui lut leya a team Sydney fain ma a hruai pui der bok minute somruk pathumna Romelu Lukaku in ache that achun zoma asiam sak atong Scott McTominay chuan
an goal thumna ron khung lehin McTominay hian he in khela a goal ni na ani chia bok hemi no ai ro goal dang alubel zui talawa Napoli lam hian point thum hlutak an hlo chuak ti hian table thar bera Napoli lam hi khelsom thum pahnia point somruk pariat nen pahni na anom zui sela mashruai tu Inter Milan chu point thum chawin an phak lo chun zom ta ani avan doi zo atang Empoli lam ero point somni palin and relegation zone som pakuna anom chun zom ve sel bok UEFA Champions League zanin in khel tur fixture lama lut vele ta illa zanin zanlai peldar som pani le chan ve in khel pani clear tur awmang zanlai peldar som pani le chan ve a hian Aston Villa le Paris Saint-Germain te anin machon dona Aston Villa bi khi English Premier League club atanga bei sei phau ba ka chetra team an niya league phase b ka pariat na ni chungin last 16 hi direct in an luta last 16 a Belgian champion lai club roots chu aggregate a goal khat ngotin an sopa tun round hi an ronin pet kai ani UEFA Champions League chanchina hin tum khat an lo champion to nge ya kumin English Premier League kai ro an che thatok lova table atang UEFA Champions League an qualify arinom chia to lo he inelna hian Champions League an khele thayang ti chau ani to ani chuti rolin an machon tur Paris Saint-Germain lam eroin season kalmek an mang tha khop maya League 1 a champion no moi choi der to yin League phase big UEFA Champions League ka ero an che thatok lova som panga ni chungin playoff round anin pet kai playoff a ero an che thata khop maya season liam ta che thatak Brest team chu si som fai ngotin an sop theya last 16 a English Premier League champion turangai UEFA Champions League ka po cham turangai ni bok league phase a pheichon mashoi tu ni chunga last 16 lu team Liverpool kha penalty peta goal khatin an neya a in khel shrimshima po an ngam hle ani kha in khela khan first leg le second leg big chutin goal somli pariat z Liverpool ma khan chui an nei thei ani kha mitam takin an ni hi champion tepo an ring nge head to head hi han enta illa team pani te hi an voi ni in matson na tur ania first leg bi ka khan Aston Villa ta Morgan Rogerson goal akhunga ma se Paris Saint-Germain tan Desardo Karas Kelia mai ba ka Nuno Mendes ten chale tin goal thum goal khatin ne na an changa second leg khelle tura hian Paris Saint-Germain chan hi athale turangai anni Villa lam ero next round nu turing goal ni tal an khung angai thong tin ani chu probability tong han en chon Paris Saint-Germain he 46% in chak an ringa Villa hi 29% in chak an ring ve thung bok draw result om thaina hi 25% anga da ani boka ma se pandit ten an sudan atang eroin Paris Saint-Germain hian next round an lu ngei arinom anni ba ka hen German Bundesliga tla Borussia Dortmund le La Liga te bulang ma shoi mek tu Barcelona te anin machon don bok Borussia Dortmund nam hi base an phak lo ang reng khop maya season kalme ka an che thatok lo season liam ta ero an che tha Atletico Madrid le Paris Saint-Germain te nein final an luta Real Madrid final an ngam lova avan doi zo ka an tang ta hlau ani kha mase kumina ero an che thatok lova an mani ram league Bundesliga hin pariat na ni mekin table atang chen UEFA Champions League khel tura anin pet kai arinom chi to lo kumin big UEFA Champions League ka hin table a somna ni chungin playoff an luta playoff fa hin Portuguese champion lai Sporting Lisbon chu sithum fa hin an ne theya last 16 a hin League 1 champion lo ni to Lille team chu goal thum goal nin an ne le sham bok UEFA Champions League big ka hin tum khat an lo champion towa final a tum ni avan doi zo ka an tang to bok Barcelona team lam thung he season kalme ka an chebon hle maya Hansi Flick noya har tharna an chang chho mek La Liga lama mashwai tu an ne meka an elpui Real Madrid 9 point lin an sang meka champion tura rin kaiber an ni bok UEFA Champions League bi ka po hian an che tha khop maya League Stage bi ka pani na an niya Liverpool chia phak lo an nei ani kha tum khat chi an tlo ma kumsang ni somni pali September ni somnia Monaco laka goal ni goal khata an tombak chaklo result an nei to lo anni last 16 a hin Benfica chu goal thum goal khatin an ne le thaya heipo an ul sam le hle UEFA Champions League chanchina hianin nu ma an nei chelem lo khop maya
trunga champion toin an champion hnung ber ero arei ve ta khop maya kumsang ni sompali sompanga season a khan ania season liamta quarter finalist din khami truma khan Paris Saint-Germain laka avan toizo ka an tangta anni kumina ero an laka beise asang le head to head hi han en le ta ila tu nai bi ka season kalme ka UEFA Champions League ka hian December ni sompani khan Borussia Dortmund le Barca te hi anloin machon towa khami trum khan Barcelona hian goal thum goal ni ne na anlo chang to quarter final first leg ka in silify ngotin Barca hian ne na an chang leya hemi trum hian Robert Lewandowski chon goal ni khungin Rafinha le Lamine Yamal te chon goal khat ve an khung bok first leg ka anin thlau ema wang hian Barcelona hian second leg ka hian ne na changlo po ni se semi final an lu tho arinom probability tonga an chu dana Barcelona chak thei na hi 52% omangin antar langa Dortmund chak thei na hi 25% anga da ve bokin draw result om thei na hi 23% angin an chut bok hei hi an chut na big he chu second league big chau ania ma se semi final lut tura ero Barcelona hi an ring deuh vek thung inkhen munam tak ani han be sei tapot ila inkhen result lam kal san taila football thulenga lut vele don ta ila tuntrum chu jo kolan Chelsea team in Alexander Isak aya midang seng lut tura adu asoi tang hen bul tran ta ila tun na ya khan jo ko chon media ten ankom na Chelsea team hian Alexander Isak hi senglu tum lo ta se Victor Osimhen hi senglu tum jok se anmamo zokin ka hria tin asoya chu mai ba ka Arsenal lampoin Alexander Isak ain Osimhen chu senglu tum se an that jok arin thu asoi omzet ber chu jokol hian Alexander Isak ain Victor Osimhen tha ati jok tin ani ber mai chu Manchester United lampoin an goalkeeper Andre Onana chu chuati ran poi ti talonin da Athletic chon atar langa nipui transfer kongka loin hong tura Onana hi chuatir an phalthu an soita niin alanga amadu tu tlap telaka anin hon tur thu an soibok hemi hi a umang chhodeu tran ta khop maya United coach Amorim chuan UEFA Europa League second leg a chhor thei arin le rin lo an zona po achanga achan theilo thu le training a ati thate chau a chhor tur thu asoya Onana din hunhi achiang lo chho tran ta le Inter Miami forward Luis Suarez point tu na ya khan thuthar aron neya Lionel Messi World Cup a khel le don lo chungchang an zona asoi Luis Suarez on Lionel Messi nen hin in ko ngai tak kan niya tun din huna ka hriat chian chu Argentina tan FIFA World Cup a khel le don ti hi ania chumi tan chon tu na hian ain pu cha chho me ka World Cup a hian anram lom na thlen turin ani hi a khel le don ti hi ka chiang ani ti in Luis Suarez on Messi chungchang hi asoi Chelsea lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura Real Madrid atrain Rodrigo chu senglu antum tur thu tarlan ania aman atan hian paw million za chu the chu antum thu ni jang khan tarlan anni Chelsea hian sum an nei angreng khop maya tot boli noya ani po hi an senglu le thei mai arinom Gary Neville point thu thar aron neya Arsenal team chungchanga angai dan aron soi Gary Neville chon mitam takin Arsenal team hian malam an pantin an soi thina ma sengun takin han enta ula Arsenal hian season tira tangkhan malam pan a yin nung tol lam an pan sela hei hi ka ngai dan dik tak chu anni Arsenal team hi an thatok lava in thuam that ngai na lai po an nga hle malam an pan lava nung tol lam an pan sela ni tin asoi zui bok Manchester United coach Beisei phak lo mai Ruben Amorim chungchanga roikin po aron tong chuaka United legend chuan hetiang ma Manchester United team an sia hi makati khop maya amo phurtu po anom ngei ka ringbok ma se mitam takin Amorim anmo pu thina hei hi ka pomzong ani ve chi lo Ruben Amorim po hian hetiang ang quality chia anni hi United hi aring bikin ka ring lova amai ro chu quality chetak team ain kol ani tin roikin chuan asoi Ruben Amorim hian Premier League ka United hi game som ni pahat akai hroi towa trumruk chakpuin trumsom avan tuai zoka atran pui to ani ni lai ni zan lai pel dar som pahni le chan ve hian UEFA Champions League ka Real Madrid le Arsenal te anin machon don na hemi tana anin pu cha na Real Madrid an tang deuh nge ni
training na Antonio Rudiger le Jude Bellingham te aninti boy thu tarlan ania anni pani hi anlo tang deuh nge ni tekel lama te po anlo inti na deuh ni na langa hemi wanghin Rudiger le Jude Bellingham te hi aninti boy na sakhop maya ma se an thian ten an thel dai nuai ro atopa anin chibai le thei ni in tarlan ani thong soitak in first leg ka Real Madrid hi sithum fine an nu fol zo ka an tanga tun din huna an tang hle an player poimo Jude Bellingham chuan Arsenal team chu an nei nge tur thu le Real Madrid ro puina an lan tir tur thu asoya an ti tak tak thayengem ti ero second leg ka hian kan clear don an ne heti mek lai hin Liverpool lampoin an tlar malam thuam chak an tum na konga Kingsley Coman chu singlu an tum thu tarlan ania Coman singlu tur hian sumpo thanem tak the chu an tum thu tarlan ani bok tun tin huna Kingsley Coman hi Arsenal point singlu tumin tran an la ve meka abo ro ki angai nom chhovia win arinom Bayern Munich lampo hian ani hi hral an phal ni in tarlan ani to bok ole hati chin hatun rumatan chon ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka soi tak meu meu ane like share le subscribe lam han tan min han lak pui ula thu thar ngai nom tak te nen kan hin mo chhole zel don nia